Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Amangan ko daknaw at dati amom ang mabalin a pangisaldaan iti daga, Mari Vilma. Isaldam ti dagayaw, Maray. Wun Maray, kasapulak nga minti kwarta, tay nalakalaang kumati interes na, Maray. Ay, agaway ti anak ko ngagtrab-trabaho ije abroad inton umay alawas, Maray. Siguradaw nga da kwarta na day jay. ay, kasaritan man nga rod, Maray. Kasapulak nga minti kwarta para iti operasyon ti saka nila kay ikaw. No, makarecover kami. Isublimin tumot laang adagos ti kwarta, Maray. Sige, Maray. Kasaritak ti anak ko. Siyak ti makaamaw ngagpalawagken ko na. Sapay lako mataw manugot ti anak mo, Maray. Ay, sigurado day ta, Maray. OFW ti anak ko. Ado, ti kwarta na day jay. Ay, agyaman na klaunay, Maray. Dakkel atulong day takada kami no bilang laang. Ay, mabalin ka day ngagsarita ta, anak ko. Anya ti bagayo, nanang? Ay, kastoy nga may, anak ko. Agkasapulan ti kumarik iti kwarta para iti operasyon nila kay na. Tulungam ko maanak ko. Nakakaasa talaga ti kasasaad da ita. Anya klase ti tulong ti kasapulan da, nanang? Isaldada ka no ti dagada kang ka. Ay, mano ti pangisaldaan da, nang? 150,000 ka now. Ibagayo iti kumariyo. Ta umay dito'y balay. Ta pagsaritaan mi ti maipapan iti dayta abanag, nanang. Awan ti oras na nga umay dito'y balay, anak ko. Nang, sigurado kayo kadi ang mapagtalkan day tao? Ay, nawaw. Siyempre, anak ko. 101% sure ang mapagtalkan ti kumaray. O sige nang, itud ko ti kwarta sakbay nga agflytak. Da kayon ton ti makaammo ang makisarita no asino man day ta. Ngam siguraduan nyo laang anang, nga adda ti kasuratan nyo. Ay, uwan. Amok day ta, anak ko. Anya di nadamag ko, Ana. At dadaga ngayon saldadakin ka. Adda tang, daga ti kumari ni nanang. Ay nawaw. Apay nga awan na dakdakamat ni nanang mo kanyak. Ay, diyak mo tatang. Amangan no nalipatan na laang nga inbagamot kada kayo. Amangan ko nak no kaya't namanin nga isekrito. Apay ko mga ibagat pa'y laang ti may papan iti day ta asalda. Kawang malaang mati may tulong mausi ka dulpaw. Ay, amom nga raw. Amamukan. Anya kumat amaw no may papan iti kastabanag. Di yun pagsaritaan dayta, banag, nanang, tatang. Amangan no suntupay ti pagapaan nyo. Ni nanang muntumat nga men. Naghilig nga gilimlimay. Nakitak ti kwarta nga inyawat mo kaninanang mau, anak. Wentang, ta isu ti mangted iti kumare na. Isudan ati agsarita. Sika kumaa ta kwarta may. Ado pa'y ti aramidek tatang. Amumutkit din ni nanang ati aramiden na. Ijay barangay hall ka no ti pagsasaritaan da. Tapno adan ni kapitan a witness. Nasayat mat nga rod no kasta. Amumutan ti ugali ni nanang mau. Wentatang, ay, bantayan yun tun ano isublida ti kwartak. Ipakaamuyo adagos kanyak, ta amangan no isekreto ni nanang kanyak. Wen, di ka madanagan, anak.
No may papan iti kwarta, anisak nga amam. Saan ko nga ugali ti mangigastos iti saan ko a kwarta. Agyaman aklaunay iti tulong mo, Mari Vilma. Ay, awan anyaman na, Mari Rosal. Basta isubli madagos ti kwarta, ah. Laglagi pam, ada pinirma Maray. Ay nawaw, hawan ka di Maray. Isublik tumot laang no makarecover kami. 160,000 taw ti sublay, Maray. Wen Maray, amo ti agtungpal iti nagtulagan ta. Kasta ka, ti kayat ko ken ka, Maray. Nalaka ka kasarsarita. Siyempre, Maray, dakkel ti naitulong mo kanyak. Kadyak dadailan ti panagtalag mo. Agpakadak nga rudan, Maray. Agan anad ka, Maray. Mapanak mo't iti ospital inton madamdama, tapno maoperaanan ti saka nila kay ko. Kaano nga isublida ti kwarta ngay nanang? Ay, kwa. Day ti jak na sa lunsod, anak ko. Flight kon inton bigat. Jak amo no kaano nga agbakasyonak manen. Ang nubilang man ta isublida ti kwarta. Pangaasiyo diyo igasgastos nanang. Ngamin ada nakaiplanwan na iti dayjay a kwarta. Ay, nawaw. Huwag mo nga mina. Asino tinangibaga pakibiyangak ti kwarta maya? Ala, awan mo't kit di ananang. Ibagbagak laeng in advance tapno amuyo. Ay, unay ka na, ana. Amok na kita. Saanin ang masapul nga ulit-ulitem kanyak. Ay, nawaw. Ninanang mo't. Aywan gayam. Ayan nga ti kasuratan nyo. Adoy. Basaem. Naimbag man, tay manugot nga ije barangay hall kayo nga agpirma. Ay, ka siyempre, wais mo da tao Mayat no adda ni kapitan nga agpirma, tapno adda witness, no bilang man ta adda parikot. Nagkapon na ita kwarta nanan. Insaldak ti daga tayo iti anak ti kumarek. Naimbag man tanang tedda. Abroad nga men ti anak dayjay a kumarek. Adto ti kwarta na. Ay, ni ana ngay akaayan-ayat mo iday. Nabayagan nga trabaho iday abroad. Iso nga adu ti kwarta na dayjay. Iso maglaang ti kunan ni Kumari Vilma. No kasta nga rod. Masapo lang may sublin tumot la adagos ti kwartada tapno saan na nakababain. Ay, wait. No maimbagan ni tatang yaw, rugyan tayo ti agurnong. Tapno mabayadan tayo ti dagaan na isalda. Di kayo madanagan nanang. Tulungan kayo. Natal na launay ti balay itata, nag-flight manan ti anak ta, bakit? Ay, nawaw. Kasla di ka na iruamit lakay. May kawak nga raw no kasta ajak makita ti anak ta. Agawid tumalaang. Kamat. Uwan ang mabayag tumanan. Nagadulaki di a drama mon si Kadulpo. Inabak nakpay a babae. Ay nawaw, babae lang, ayat adarik na na. Kalpasan ti makatawan, nakumpleto tayo matlangan ti 160,000 nanang. Agbayad kayon, tapno maala tayo manan ti titulo ti daga tayo. Sigurado ka kaday nga okay laang amay bayad ti kwarta, Melvor anak ko. Uwan nanang, tapno saan na nakababain. Makatawan mo't pima ng reta. Sige. Ta-text ko nga raw ti kubarek. Awagan yun, tapno nalaklaka. Wen, inton madamdama. Tailipas ko laang ter aramida. Ija itong barangay hall nga isubliyo, tapno adamanan ni Kapitan a witness. Wan, Maray. I-text mo laan. Nuanya nga oras nga kita ta. Bye. Asinaw, ti kinasarita min ti cellphone mo, Vilma, bakay. Ti kumarek lakay. Anya ti nyawag na. Ay, jay kwa. Ti may papan iti order ko ken kwa na. Ada nga min order ko abag ken kwa na kahit.
Isaw, timapan mo alaan. Wan, rumwarak manan inton bigat, tamapan ko alaan. Sige Inbaga kun ken ka in advance, ah. Awam met siguro ti makagapo nga agsaludsod ka manan, no sa dino ti papanak inton bigat. Aday ta, nakabayad ako na, Maray. Ay, wen maray, adamo ni kapitan na witness. Kompleto mutla ang takwarta, Maray. Binilang yumay, iti sangwanan ni Kapitan. Wen ka di ka madanagan. Amok matkit day, maray. Sige, agawid tangarudon, Maray. Ay, agkapita pa'y amaray. Ijay, Ijay sentro, maray. Ilibri ka. sigurado ka, Maray. Wan, maray. Siyak titaya, agraman playtime. Siya ka ang tagbayad. Apay nga talangan nagawid kayo, nanang. Ay, in libre nak ngamin ti kumare, Melvor anak ko. Adto'y ti litsyon aginatag na. Ha? Ay, nawaw. Apay nga nagpailibre kayo pala. Nakababain mo titi kumari, At apay in-take out yun. Miso mo tigimatang, saan kumut apinilit anak ko. Ngala, agpalas kay nga rodan tamangan tayon. Na initatang mo nga'y, awam mo iti salas. Imunan iti silidyo. Umuna ka no na maturog. Ay nawaw, di nan amaraman ang tilitsyon nga inyawid ka no kastalang. Ay nawaw, ninanang mat. At dapay mat bigat. Sa linaw, tinapnapan ang bakal. Di ka mat mabuta nga marabrab yan. Mangan kakit din. Awanan ti ado asaw. Ay nawaw, anya to'y nakasupaw. Ay, makan na. Anya kumapay ngay. Mangan kamatan ta maturog tan. Nangalaam mo nga itinggatang mo iti makan bakit. Secret. Anya, Mangan kakit din. Sana day tanagadupay lang nga salsalud sudam dita. ngun at anyat amok ngay. Ang mga nunang taod gayam iti takaw ti ipakpakan mo kanyak. Ay nawaw. Awan ti pagdanagaam. Saan atakaw tinagtaudan day taamakan dulpaw. Anya ti kayat mo a merienda lakay. Makadlawa kun bakit. Apay. Inaldaw mo't ngagmermerienda ka. At dapay ginatang mo iti kalman. Saan anay bus na jay? Ang mga no na bangles day jayan. Ibagam kit day no anya ti kayat mo tay libre ka. Nangala iti kwartam. Kwartak mat Da kayo laang ay da kwarta na. Awan pa'y mat impaw iti anak ta nga allowance ta. Ay, agore ka. Ang mga nun sublidan ti salda tinagakin ka. Ay nawaw. Awan pay. No adaman gasgastusak ita. Kwartak mat Imposible mat Pangalaan ko man ni Bilma iti kwarta na ngay. Masigurado nga da sikreto da siya babae. Tatoy. Ay nawaw. Anya nga ito yung naikarga iti kartaon. Tinasaya at lukatak tapno makasigurado ak. Amok kan mariknak nga da ilimlimod ti asawa. Ay nawaw. Nagado a kwarta. Ay, kunak tumad. Insublidan ti bayad ti dagaan ay salda. Apay anak kapay bayag kasi kadulpaw. Itay pay nga. Anyat kayat asawan na iti bakit. Agpuno ka man. Na ito'y kada iti bayad ti na salda adaga. Ay, lakay. Iso ka di na itaw ti kwarta ni Ana nga anak ta. Ay, uwan lakay. Pang-aasim ata di mo ibagbaga ka ni Ana. Sekreto talaang kumalakay. No kayat mau, paggudwaan ta ti kwarta. Ay nawaw. Iraman nak
pay iti kalukwam. Ay, kasaritak ti anak ta. Naskain, amaamuan na ti may papan iti kalukwam. Ay, madi alakay, pangaasim. Impagarop mo siguraw, adi mi maamuan. Iso nagturid ka amang igastaos. Inawagam ka din ni Melbar, anak kao. Wen tatang, confirm. Kwartak tinakita yu iti cabinet ni nanang. Kasano ngayon na ita? Naksayan mo tayo. Ay, naglukon ni nanang. Idi pa'y gayam na palabas sa bulan na naisubli na ita kwarta. Ngam inlimod na laang. Agagatal tidakulap na amang igastaos iti saan namot a kwarta. Da kayo pa'y laang ti mangidulin iti dayta kwarta tatang. Kasaritak to ni nanang no agawidak. Ay, naglukon ni nanang. Sige anak kao, siyak ti mangidulin iti kwartam. Alaem ko kanyak no agawid ka. Apay ngagkalkalingutan ka di tabilma, unak man no naturid ka. Ay, sa dino ti ayan ni Ana lakay. Asideg ka din. Madanagan akmat nga minain. Agsagana ka, ta sidegan ti anak ta. Noong tanak ngay, kasanaw no saanan amang tad iti allowance kaw lakay. Apay nga may nagturid ka mangigastos iti kwarta ti anak ta. Nasuli sugaklaang lakay. Imbaglaangan ata nakadlawak. No saan, amangan no naibuhusan na di a kwarta. Ay, jak mating gagara lakay. Pangaasim ata tulungan nak. Jak kaya ti maungtan. Parikot mumutan na ita. Agar aramid kan tumay. Ay, pangaasim alakay. Tulungan nak ko mga agpalawag iti anak ta. Please! Nangip-ipan na nyo iti kwarta adad duma nanang. Kurang iti 20,000 ti kwarta. Kuha nga men, anak ko. Insugalyo ka de? No, ibagak ti pudnoken ka. Di ka agungaet. Ay nananang, pangaasiyo. Saan kayong agsaysayang iti kwarta? Narigat mo't lang ti trabaho ko ti jay abroad. Pasensya kan, anak ko. Naimbaglangan. Tanalay nga gimbistigan ni tatang tano saan amangan no naibusan tinasurok a 100,000. Sorry, anak ko. Katiyan tangay 20,000 ti mapukpukaw. Makatawen nga awan ti maawat yung allowance. Nay, kasano ngay dagiti masapsapul ko. Kasano ngay ang makapagpakulayak iti buok ko no di ka mangtad. Ay, kasta talaga nanang. Ginastos yung matngaminan ti allowance yung kuma. Di makitan taon ti puraw abuok ko no kwa. Sa anak batlangan ang makapagpamanik kyor kan makapagpidik kyor iti makatawan. Basta siya, seryoso ak itimbagak nanang. Awanan ti agbaliw. Ay nawaw, kasano dahitan? Talaga nga awanan timpaw it ni Ana nga allowance ko lakay. Ay, ano sama? Di lang mabalay na pautangan nak. Ang damot pangusarak iti allowance kao. Masyan ka kadikanyak alakay. Diyak kaya ti aglang lang nga apangit. Agpa-facial, agpa-pedicure kan, agpakulayak kuma iti buok kao. Adda na patay pangusarak iti kwarta. Ano samon abakit? Ano samon taglang lang nga apangit iti lasod ti makatawan. Apay nga may na nagtured ka amang igastaos iti saan mo met a kwarta. Ay, nawaw! Di ka agsaysayang iti kwarta. Ikam iti importansya tinagbanugan ti kapamilyam. Ta ita apanawan, narigat ti agsapul iti kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite.
Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, anya pay lang ti urayam si kalandaw. Apay adi ka pay la tumakder dita. Ay si daglaang matibalay ti anak tabakay. Apay ay agagapura ka. Wen tapno adu ti oras tayong aksarita. Flight ti anak ta nga agtrap-trabaho iji abroad inton bigat. 2 atawan tumanen siyak bay nga agawid. Kano kayat mo mabalin mo't nga umuna ka. Isungarod nga inuray ka ama karieng tapno aggidan ta amangan. Sa anak pa'y nga ron anak kasagana bakay. Anyat aramidem aya. Ay kitag kape akpay mata. Ay nawaw, tumakder ka ditan. Agkapikan tulaangan iyay. Sigurado ang maurasan ka manen nga agkapay. Ay nawaw. Ay nagpartak ti aldaw unyok anak ko. Nalpas gaya man ti 2 alawas a bakasyon mo. Wen nga rod nanang. Anya nga oras ti flight mo inton bigat ngay. Ay kas iti sigod nanang. Ay, maikawa kamin tumanan kinitatangyaw. Awan ka amadanon men umay kami dito'y balayaw. Ay nawaw, sa nabali tadamot ti manugang ken apo ko yun nanang. Siya balilat tamat ano si ka nga anak mi ti makita may. Ni nanang met, kasla di kay nairuwam. No apay ngamin amasapol nga agtrabaho kay di abroad. Kasapulan ananang, tapno adda ka nun tayo. Awan madlaang ti gusto a pagtrabahoan dito'y lugar tayo nanang. Anya ngay nga raw. Si kamagayam day ta Marisabel. Si kaki di mo marinin niya. Kasla di ka mo nairuam kanyak. Ay, anya ti umay mo ibagaya, Maray. Awam mo ki di maray. Kaya't kula ang ti makiin ni storyaking ka. Ay, wen, Maray. Nag-flight magaya man ni Unyok. Ayun maray, idi kalman laang. Maikawak nga raw. Inbati naman ang ti asawa ken 2 nga anak na. Wen ata awam mati usto at trabaho na dito'y lugar tayo. Ni mati say, saan mo ngarod nga agtrabaho? Si kaki di mat Maray. Talaga asaan ang makapagtrabaho ti manugang mo Tamanupay laang matitawan dagiti apukom. Sa maysa, may na laang mat ang mga asikaso kadagiti apukom, Maray. Amo maray, madlaw ko kat adda ti sadot day di amanugang kaw. Sadot kan lusyang maray. Ay, di ka agsasaw iti kasta, Maray. Numangeg ni Tese dagita nga ibagbagam, sigurado ang masaktan ti Rignana. Da kayo matgayam ti lumabas, nanang. Ay nawaw, apay akas ta tilangam sika, tisay. Ay, kalkalpas ko lang nga nagluto, nanang. Una yun, di kasta abuok mo. Awan mati ko nam asagay sayam. Ay, pasensya kayon, nanang. Nakababain kadagiti lumablabas. Anyan tulaangan ti panunutan da, no makita da ti kasta alangam. Agsagay sayak to inton madamdaman, nanang. Nakaturog dagiti apo ko yo. Iso nga iranak mat ti mapanagsak do iti inuman mi. Pangaasim ornusam tabagem. Di ka mangibabain kuna manan. Naimbag pa'y di manugang ni marinin niya. Asikaswan na ti bagina. Talaga ang mangibabain day ta ang manugang talan daw. Ay nawaw. Ni Tesi ka day tinakdakamatem bakay. Asino kumapay ti daduma?
Anya ayati naramin ni Tese, di mo nagustuhan. 5 ba siyak iti paraangan da itay. Idi kita agtilanga na. Ay na, kasla saan ang nagsagsagaysay iti manunga aldaw. Ay na, si kakit di mo't bakit. Uyawam mo't tadya manugang ta. Uray si kamot iday. Di mo masangot ang sagaysay, tabi si ka ang mga sasikaso ka nagiti anak ta. Wan, diyak masangot ti agsagaysay. Ngam saan mo't agrabe? Adayo adugyot day ta atisi, ngam iti siyak lakay. Dalabos ka mo't bakit. Saan lang nga nagsagaysay? Dugyo tadagosan. Maawatam kumaa. Taad da nga rudmat nagiti apu ko tangas asikaswan da. Ken may siya, isudalaeng ti adday di balay da. Awan ti katulong da. Talaga kit di ang nga dugyot day ta amanugang talakay. Ay nawaw ka. Pangipanam kadagita prutas ken natang nga insupot maulando lakay. Ay ket para ka dagiti apu ko da day tao ibakay. Ay nawaw, di mo ibaga amapan ka iti ayan datisay. Mapanta abakay. Bisitaan ta dagiti apu ko ta. Tapno makainanamot ani Tese. At dati sa bali apapanak. Ay, iti ayan manan ti kumarem. Anya kumaitaking ka. Imbes na tulungam ti manugang ta. No tulungak, narigat mo laang. Amangan kunak no mairwam day di ataaw. Una yun ti kasta ka panunutam bakit. Kita ama, numapan ka ijay, agawid ka matla adagaws. Di ka manan mabayagan, taamangan no mairwam day ta babae. Agawid aklaan kat awang kapay lang dito'y balay. Talaga amapan kaguyudan ijay kunak nay. Ay, sos. Nuad dati anak ta ditoy, nasayat ka iti manugang ta. Ngam no aday jabraw na pao, nakauyaw ka matan. Ay, prutas ka natang para ka na kayaw, te si anak ka. Ay nawaw, agyaman naklaunay tatang. Ay, ket, kumusta dagiti apo ka? Nasaya at damat tatang. Naimbag man, tadi daag sakit. Kasi ti apo, saan mo't piman tatang? Adada iti salas, madamang agay ay ayam da. Ay, aglablabakan samay. Wan nga ron tatang, madama ti panaglabak. Naurnong ngamin ti murang mi. Bala. Aglaba ka pa'y nga raud. Tasyak ti mangaw awer kadagiti apu ka. Amangan no sumurot ni nanang numabayagan kayo tatang. Ala. Siyak taon ti mangipalawag ken kwa na. Aramidam pa'y dagiti rumbang arabidam. Tasya kung ti makaamaw kadagiti apu ka. Sige, agan anad ka, Josel anak kaw. Sa dino ti papanan ti manugang mo, maray? Ay, iso ti agpurchase, maray. Naibus nga minan tila ako, may. Naimbag pa'y di manugang mo, maray. Ay nawaw, apay di manugang kaw, maray. Presentable akit kitaan, maray. Madlaw nga ay aywanan na ti bagina. Ay, kasta talaga dayta, maray. Saan amadlaw nga ada anak na, maray? Aglang-lang alat tapiman abalasang. Saan akas iti manugang ko? Nakadugdugyot launay. Na, tamalugang mo man ng tinuyaw mo, maray. Saan anasaya at nga ikumparam ida? Gamen, dakkel tinagdumaan da Josel kentesi amanugang mo, maray. Ay talaga, maray. Kas makitak, kat nadalaws ti manugang mo. Jakki di maliklikan ti umapal, maray. Ammo, maray, no nasingpet ti katugangan, stress-free ti manugang, maray. Ay na, maray. Uray kasano akinasingpet pa iti ipakita day di atisay. Awanan, kas jay nasamutan, maray. Jakon namnamaan nga adapay pagbaliwan na. Ay nawaw ka, maray. Saan ang nasaya at ti kasta?
Asawa ti anak mo ni Tesey. Isu arumbang lang ngay respeto mat. Siyaan akaskin ko na ti arapaap ko ang manugangan. Sipod pa'y idi, maray. Jak amaw no apay nga isupay laang ti kinayat ni Unyong. Naa, sa dino ti papanam, sika, Tisay. Di ta tersena ni nana ninya, nanang. Adala mapan ko gatangan. Sapay intugo mo dagita anak mo. Awam mo ngamin pang ibatsak, nanang. Hay naa po aya, agrampa ka man di ta kalsada. Ipakitam kadagiti kabarangayan tayo, ti kasta akawis mau. Awan mo ti makita arugit ti kawas ko, nanang. Sa may sa kadigdigos ko laang mat. Piliyam mo't atay mayat abado. Kanay, kadigdigos mo kunam ngam, kasta mo't talangam. Aglang-lang kaabakit ngam iti siyak. Gagangay na, nanang. Anya agagangay nga ibagbagam mo't. Talaga kit di adugyot ka Anya? Gumatangak man iti asukar, nana ninya. Sapay intugot mo dagiti ubeng, Tesey. Kapilitan, anana. Awan mo't ngamin pangibatsak. Saan mo't amabalin nga ibatik iday dya balay, ta delikado mo't laang. Ay kadagiti katugangam ngay. Amangan no adamay baga ni nanang, nana. Ay nawaw, apay ko ma, kat apo ko damay dagita. Di ba lilatan, nana? Kabailak pa'y mat. Kabailam, gamadlaw amarigatan ka. Maanusak pa'y, nana. Sana bale, malag-ananak tumatlaang no dumadakkel dan. Ay, nagrigat nga tati kasta. Hello, Onyok. Kumusta kayong di tananang? Mais-istrisak nga rod, anak. Ay nawaw, anya ti paka-stressa nyo ya? Ti asawam Nay, apay nanang. Anya ti narami ti asawa kada kayo? Di namat ko na nga asikaswan na ti bagina. Lusyang launay akit kitaan. Da kayo umat nanang. Ay, bagbaga am dayjay unyaw. Diya magustuhan ti kasjay nga aramidin na Mangibabain launay. Kasta timbaga ni nanang ken ka? Wen ba kay? Ay, una yun ni nanang. Diyak amo no apay akagurgura naklaunay ti inam unyok. Awan matamo kadakas ngay naramid ko kenkwana. Ala, bayam. Bagbaga akto ni nanang. Sigurado nga agungat dayjay Sana mabali na baybayan tayo ti kastang aramid na. Awan lang arudan may tultulong na kan ka. Uyawan na kabaylaan. Agyaman naklaunay lakay. Umayak man, Tisay. Da kayo matgayam, nanang. Agtugaw kayo Ay nawaw. Anya tinapaspasamak iti balayaw. Ay, kadaldalos ko lang itay, nanang. Anya nga rod dagiti makitkitak ana iwara. Ay ayam dagiti apo ko yun, nanang. No kasta adida ay ayaman, idulin mo kumamitten Kasano no adati umay agbisita. Pagay ayaman danto inton madamdama, nanang. Idulin mo pa'y sa munto irwar no kwa. Unay kamitten. No kasano ti kinagagat ti anak ko nga agtrabaho iji abroad, tapno lang ang adati gastusin yaw, kasjay ka kumamit nga agdalaws. Araramidik mati kabaalak, nanang. Ay, pangaasem, jak kaya ti kasta nga itsuraam. Naimbag pa'y kunak ti manugang ni marinin niya. Kasla balasang lata akit kitaan. Wen tanasingpat ni nana ninya akatugangan na, nanang. Kas makita yumat, tultulungan ni nana ninya ang mga sikaso kadagiti anak da. No siya, agmay saklaang. Sungbatan nakpailaang akasta. Pasensya kayon, nanang. Ngam naumaak matan iti kasta pa nagsasauyo kanyak amanugang yun. Talaga nga awanan ba inday ta atisay? Apay madan. Sinong batan nakik din itay? Ay, sigurado nga dati dakas nga insawang mo kunkwana. Iso asinong batan na ka. Nasaya at nga raw, tikas di agalat ti manuga, landa. Sakbay asaludsudem ti kasta kanyak. Agsarming kapay madbakay.
Saludsudem iti bagayem. No nasayaat nga tamat ti kasta agalad ti maysa a katugangan. Di ka nagipulong iti anak ta. Habang ano karkaro pa ikitday gaungtan na ka. Nakaumay ka mamanan, Marisabel. Ay, gaputa mabusurak launa iti asawa, kan manugang ko marinin niya. Ay nawaw, apay manan, Maray. Napanak iti balay dati si itay. Napan ko binagbagaan, ngam nagturad maray. Nagturad asumumbat. Daytoy muklan daw, kanunungan na may. Agbalbaliw ka nga minen, Maray. Siyak pa iti ayan ti parikot ita. Wen, Maray. Sika talaga ti ayan ti parikot. Nauyaw ka launay iti manugang mau. Nagadupay a reklamaw, gumdi mo ngarud matulungan. Amo mat nga agtrab-trabaho ijay abroad ti asawa na nga anak mo laang. Kas katugangan, alalayam kumamat ti manugang mo tapno adama oras na para iti bagina. Swerte maten ano kasta maray. Kasta ti aramidag, Maray. Isu akitaam, saan unay ama stress ti manugang kaw? Sa balin to, mati ugalim, Maray. Amom ama bambanog ti manugang mo, uyawang pailaan. Ay awanan na, karkaro ama stress je tao, Maray. Karkaraw nga grup-rupa alusyang no kasta, Maray. Ay agbalbaliw kan, Maray. Di mo uyawan ti manugang mau. Tulungam ki day. Mapanak iti ayan dati say lakay. Numapan kay jay tapno makiapa sa anan bakait. Siya anak a makiapa lakay. Agbisita aklaang. Abangan no makadisturbo ka lang ijay. No busy ni Tisay, di tulungak mo laang lakay. Ay nawaw. Hitaman pa'y bakit? Ipadas ko man nga aramiden ti inbaga ni marinin niya. Ang mga no ipiktab lakay. Ibatik pa'y mandagiti apo ko yun, nanang. Ay, sa dino ti papanam ti si anak ko. Sa batak ti impawit nila kay ko. Kan gumatangak matlaang iti abasto tayo. Oh, sige. Da kami kintatang iyo ti makaammo kadagiti apo ko may. Addaman ti madlaw ko king ka. Ha? Blooming ka ita Kasta talaga, nanang. Kasta siguro, no adati oras nga ginana, nanang. Ala, ibatim dagiti ubeng, tamapang ka iti papanam. Dagasim tulaangan ida. Agyaman naklaunay, nanang. Nakitam day jay lakay. Ay nawaw. Ti anya bakit? Blooming ti manugang ta ita. Nadlaw kumutlaang dayta. Makalawas laang at tinulungak ana nga si kaso kadagiti apo ko ta. Ngamnay, mayat ti resulta na lakay. Saan nga minen ama is-stress kan kabakait? Amaw, makapa-stress matlaang gamin ka. Ti maadaan iti managuyaw a katugangan. Saanen ita lakay? Nagbalbaliw akon. Ay ket, itultuloy mo abakait. Di mo ngamin uyawan ti manugang ta. Isuraw kan tulungam kitay. Tapno sana ma-stress. No nasingpad kan man nakaawat ti katugangan. Stress-free kan blooming ti manugang. Ay, nawaw! Kas katugangan, agbalin tayo anasaya at kadagiti manugang tayo. Tay kunada nga rudan, no nasingpet kan man nakaawat ti katugangan, stress-free kan blooming ti manugang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ngay mananda kita dapan mo ing nalalakaw, anak ka. Ay, kwatatang, bado da ito'y, kan addamakan, iso ka pa'y man nga ilakok iti online. Ay, katuwan anak ka. Isupay ngayon ka mo. Wen tatang, naimbag lang adda maitid ko nga allowance dagiti kakapsat ko no kasdi nga awan pa'y sweldo. Ay, pagyaman ako na'y anak ka, tananakam ka nga anak. Ambaw ti dumiskarte iti biyag. Rumbeng lang tatang, malaksid iti trabaho. Agla ko akpay iti online, tapno saan lang ati trabaho tinamnamaak apagtaudan ti kwarta. Kat nasaya at dayta panunod mo, anak ka. Awan matkid ti dakas na. Nulakit din nadalaos ti pagtaudan ti kwarta. Wen tatang. Punay mo tanjay anak ni Dariaw Maray. Ha? Asino nga anak na ti ibagbagam, Maray? Jay anak na akasla na ibusan iti trabaho. Anya? Asinaw? Ni Ellen man Maray. Ha? Apay anak ko na makasla na ibusan iti trabaho? Una tatiltila mo tilakla ko na iti online. Adala nga ro den trabaho na ngam kasla kurangan na pailang. Anya? No saan abado ti ipos na makan. Ay, una yan aya. Sirken na mo't amin at trabaho ang mabalin na sirken. Saan nga tama ba? Si kakit dimot, Maray. Kaano pa'y anagbalin anak kababaen ti panaglako iti online? Oh, apay kasta tilangam. Adda ka di parikot mo? Parikot ko nga min ti kwarta, Ben. Ang mga no dapay kwartam, pangaasim man tapabuludan na. An mo ay ti kwarta? Basta, ada na patag a pangaramatak. Saan mun adamagan pa'y? Anya? Ay na, pasensya kan lani. Ngam sa anak pa'y nagsweldo. Iso nga awan pa'y maipautang ko kan ka. Unay ba't daytan? Tunggal mang ibagaak iti kwartakin ka, kanayo na kasta ti sungbat mo. Anya? Agbreak talangan, no kastamat lang. Ay, ni, saan kumamat akasta alani? Maawatam kumamat ti imbagak nga awan pa'y kwartak. Ala, nagsweldo ka, pautangan na nga rod 5,000, Ben. Ne, apay ngay kano madakas ti bagbagana day jay abaka at may papaniti anak ka. Jakban mo iti dayjay asaling. Uy-uyawon na mo ti anak mo at tiltila ka no ilakla ko na iti online. Aniya, ayaw na yan ngay. Anya nga taaya ti parikot na iti anak ka. Kasaan mi mo't ida pakibibiyangan. Ay nawaw. Amumatan ti ugali ni Saleng. Amin kat uyawon kan katawaan na. Ay, taimbag pa'y kit di ay jay anak ka. Tamo na ti rumakit. Amo na ti dumiskarte iti biyag. Jay anak na ngay kuma. Anya ti source of income na ngay. Day tangarod kat. Naglaing nga aguyaw ni Saleng. Ngam di mismo nga anak na, di na mangarod makorektar. Imbis nga agtrabaho iti nasayaat, ngam sabali mo ti mapan na ilaklakaw. Ay nawaw. Ay, naidumduma a source of income. Di na kaya ti agregat. Sakbay nga agkakwarta. Ay natatang, uray pa'y sumanaon ni Auntie Saling itilikliko da.
Sawon na amin ti kayat na asawan. Awan bibiyang ko kankwana. Ha? Naruwama kun iti kakasta at tao tatang. Naglaing da asumao. Ngam ti mismo nga anak da. Di da makita ti dakas nga aramid na. Ay, husto ka iti dayta, anak ka. Iti kaanong man, saan adakas ti panaglako iti online. Kan ti panagdiskarte iti biyag. Ay, kitun, mate. No lakit dinadalos, kan awan ti madaldalapos at tao. Ay una yan ayan ni Auntie Saling. Biyangan na amin. Imbes ajay anak na kumati biyangan na. Ay, makaparurod mo't day dya aben, nanang. Apay anak ka. Kasanumat nga men, tunggal mangibagakan kwa na iti kwarta, kanayon asungbat na saan pa yung nagsweldo. Anya? Makapaumat tikas dyan nga ugali na. Ay nanak ko, ti kasayatan nga ramidom, i-break mo. Awan maganap mo iti kasjay ataw. Ha? Ti kaayan-ayat, iti anyaman nga oras amang ibaga ka iti kwarta. At ako mamaitad na. Sana kasta, ay i-break mo kunak tumag. Mangsapul kalaangan iti sabali alalakay. Uray lakay, basta lakit di adda kwarta na. Ay nawaw. Nanang? Saan kat akas lakin ni Bain? Awan pa'y maitultulong na kun ka. Ay, pangaasim man pa'y kumaray, tagpautang ka iti kwartam. Ha? Pangalaak ngay mat iti pautang ko ken ka. Alamot din, amaray. Umay ngamin jay kolektor tinakautangak alinding intun madamdama. Katawan pagbayad ko. Anya, kunak man no adda ti buludan dya anak mau iti kaayan-ayat na. Ay, awan maray. Awan ka no kwarta na jay lalaki. Ay, kanayo nakasjay. Awan serbi na lalaki. Anya? Iso anak ko nak iti anak ka. I-break na laangan, tamang sapul laangan iti sabalay. Uray lakay, basta lakit di adda kwarta na. Sikakit di mo't maray. Katuan mo't maray. Awan serbi na day di aben. Iso apasensya laangan, ta i-break tone ti anak ko. Pasensya kan Ben ngam ag-break tan. Anya? Unay kamutan, Lani? Saan kumamata kasta, Awanan ti ado asaw. Awan matlat sir-sirbim. Ken awan may tultulong mo iti biyag ko. Anya? Apay nga kasta kamutan nga agsao. Apay, saan ka di pa'y analawag timbagakan ka? Awan sir-sirbim iti biyag ko. Awan may tultulong mo. Useless ka. Anya? Dahito yan ti maudi apa nagsinnarak ta. Ken pangaasim, ta saan na kon ariribukan pa'y? Saan na kon nga awagan, ken saan na kon nga i-chat-chat? Lani, pangasim, mabalin ka di pagsaritaan tapay daytang umuna? Anya pa'y lang ti pagsaritaan tangay, kat imbagak lang arudan nga awan sir-sirbim? Ay, una yan aya. Di ta ka man langan? Nakunab nga i-break mo day di aben. Nga makais-isam ka mula, tanak ka. Una yan, nanang. Anya nga rupti kayat yu ang makita kanyak. Aglidayak, tamasayangan na kankwana, kasta ka di? No way! Anya? Iso nga yung break kon, tawan matlat ser-serbina. Kanayon nga awan kwarta na. Makapasuron. Anyat kayat mo asawang? Ada ka barbaro boyfriend ko, nanang? Ha? Lakay, ngam at least, ada kwarta na. Anya? Nasaysayatan day jay ngam ni Ben. Lakay day jay, ngam tunggal mangibagak iti kwarta, ada-adagos maited na. Ay kat nasayaat nga rod, ano kasta anak ka? Ay, yam among tuman kanya. Tapno agbalin kaming to aklaus. Iti kasta, saan laang asikat ikan na iti kwarta? Duata. Wan, nanang. Anya, nag-break kayo gaya man kinilani. Katuan, insukat na kitila kay nga dakwartana. Ha? Nauma kanya akon. Tatunggal mangibaga iti kwarta. Awan maitid ko. Tamairan ranamat ngamin nga awan pa'y sweldo mi naman minsan. Una yan ngay, gapulaang iti dayta kat imbreak na ka. Ay nagalasan, sakit lakay tinangisukatan na kan ka.
Anya ngay nga rod. Diyak mo't maipilit ti bagikan ko ana, no saan ako nakayat. Sa bagay matkit di Nagsakit la panunutan. Agapula ang iti kinaisam na iti material abanag. Daitan ti makagapo, no apay nga imbreak nak. Ala, bay amon Ben. Dayta akin na singput mo, saan akas kinila ni tirumbang aparaken ka. Ha? Makatumpong kanto iti nasingput. Man nakaawat, kan saan laeng a material abanag ti kayat na ken ka. Maray, adda na saya at nga ipadamag ko ken ka. Ha? Anya ngay dayta maray. Imbreak ngamin nila ni Jay Sigud akaayan-ayat na. Gaputaawan mo't makukwarta na. Ita, adda ka barbaro akaayan-ayat na. Lakay ngam adot kwarta na. Anya? Ado ti kwarta na kunak tumot. Saan ang narigat apagdawatan iti kwarta? Dayta tinasayat nga ipadamag mo kanyak, maray. Katuan. Ay una yan, maray. Para gayam ken ka ket nasaya at dayta nga aramiden di anak mo. Isi man ay ti kayat na. Saan na kayat ti agriga at sakbay amadaan iti kwarta? Anya, Imbes nga isurum kumadya anak mo nga agtrabaho iti nasaya at tapno na dalos ti pagtaudan ti kwarta na. Hanggang saan mat, ta itolerate mo pa'y ti kasdyan nga aramiden na. Anya kamatan a klase nga ina, maray. anya. Ay nagalas mo tanday tapa nagsasaom si Kalite. Ay saan mo't, maray? Ibagbagak laang tipudnaw. Adakin ka, no agsakit tinakamaw. Hay, kundi uyaw day di abakot saling. Uyawan na ti panaglaklakok iti online kas kadaan niya di ta arakit ko. Ngam di anak na, ti mabagbagi na ti ilaklako na. Di namot ngarod mabagaan. Ha? Apaya kas tamatan ti bagbagam anak ka. Win ata isumot ti damag dito'y lugar tayo, tatang. Ha? Kan may isa, naibagamit lang ni Ben Kanyak. Nga iso kano nga imbreak nila ni. Gapulaang ta saan na ama ipaay amin akid daw na nang rura no kwarta. Aniya? Imbreak na ni Ben sa naki-boyfriend itilakay nga adot kwarta na. Ay, oo na yan ngay. Kas jay ti kayat na. Jay agkakwarta asaan nga agbanog. Ngam ni inang na. Nauyaw. Uyawin na amin amakita na. Nagalas ti panagugali na. May amlatan anak ka. Tinapatag. Kat saan ka akas kadakwada? No kasta. Pudnaw ta na ibaga kanyak ti anak ka. Wan, kat no agasam man, ta proud na proud pa'y nga imay nang ibaga kanyak, nga da ka numanin kabarbaro a boyfriend ti anak na. Aniya? Lakay ka no, mate. Ngam at least, ada ka no kwarta na. Sana kas itisigod a kaayan-ayat na nga awan ka naw ti makukwarta na. Sus, kaya't naasawan. Kwarta lang ti habol da iti lalaki. Ayaw na yan ngay. Ay, day tagarod kat. Sapay nagpadaan da nga agina. Day kaya saling. Kasta na ya pananguyaw na iti anak ka. At ilaylakla ko na iti online. Ngam jay anak na. At ilaylakla ko na agkakwarta lang. Di namat nga rod mabagaan. Kasano kumaamabagaan na ngay, ka nagpadaan da nga agina, si kamait. Ay, sa bagay matkit di ah. Nagpadaan da at talaga. Ay, nagdagsan lakit din ay ti agaw-awit itilako. Nay, si kamot gayam Ellen. Ayaw na yun ngay. Agpakpakarigat ka nga agaw-awit itilakam. Ay, piman kamot. Ay, nawaw. Ha? Anya apiman nga ibagbagayo mo? Iti kaano man sa anak apiman anya. Anya, Kan may isa, at least kanyak, tapagrigrigatak amin dagiti kwartak. Saan akas kada kayo nga agina? nay, anya ka din day ta nga ibagbagam si ka Ellen.
Ulitak saan akas kada kayo nga agina? Amang sapul kayo laang itilakay apag kwartaan nyo. Kasla isupay kit din ti source of income nyo. Anya? Apay, di pa nagkunayo kat saan anakababain day ta, antisaling? Ay nawaw, nagpigsa kayo met nga agtrabaho no kayat nyo. Ngam isi mani ngamin ti kayat nyo, nga uray ti dayaw met ti anak nyo, ti kasukat na. Elaine, Iso asaan kayo kadi ana uyaw, no adda makita yung nga agpakpakarigat nga agtrabaho, tapno adda kwarta. Tada kayo ti mas nakakatkatawa. Day, apay akas na tila ngayon, nanang. Kasla da parikot yo. ay awan mo tanak ko. Awan, at dala pang panunutag. Ay nananang, am mo kayon. Ada parikot yo, iso akas ta kayo. Dayjay man ngamin nga Ellen. Nasabat ko itay. Nagadumutan nga imbaga na ti awanan baing. Ha? Anyat imbaga na, nanang. Ibagam kanya, tamapan ko sugoda ni Jabalayda. Nakuna na nga main, asabali ka no ti source of income tangagin na. Anya? Imbaga na dayta? Katuwang, Ti awanan ba'y na babay? Payman, siyak man ti makalaban na dayjay. ay, wan man anak ko. Ingka man pagsasawan iti uray lamaplang tilapayag na. Ay talaga, nanang. Saan ko amabalin abaybay ang latan? Kayat mo asawan. May ka dito'y tapno umay nakasarita may papan iti na ibagak iti inam. Wan? Kayat mon sakit di ang makaraman itilipak. Asaan mo pa'y anaramramanan? Oo, apay kastaon na yapungtot mo. Guilty? Anya? Tapno amom anya. Saan ko nga ibagatikas jay? No saan ko maana uyaw ni nanang mo? Nalawag? Ha? Uyaw-uyawin na ti panaglaklakok iti online. Kas kada uyawin na pa dagiti sa bali araket ko. Ngam si kang anak na, anya ti source of income mo, dayaw mo? Anya? Sakbay kayo nga aguyaw. Kitain nyo nga umuna day tabagbagiyo. Agtrabaho kayo iti marangal ako nada. Dakis na, nagpadaan nyo pa'y nga agina. Imbes nga ikorektar na ka. Saan mo tanagpada kayo? Ay nawaw. Hoy! Saan ka nagsasawi ti kasta, ha? Imbagak lang arudan. Apay ti kunam, mabutengakan ka. Saan asyak ti padpadasam? Taamangan no ti lipak ko ken ka. Ti saan mo ama iturugan iti mano ambulan. Oh, sika ti awanan bain. Ha? Ala, panaw! Ay nawaw! Agtrabaho iti nasayaat, tapno ti biag kat sumayaat. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mari Brenda, umayak man. Sumrak ka atag kapita pa'y maray. Hey. Agyaman aklaon ay maray. Haywang kayam.
Asawa ka din ni Elmar, jay kadwa na anagawain. Ay, uwan, maray. Ay, nawaw. Adamo gaya muntin na ilawan, maray. Ay, adama piman maray. Ang, jakmut ida makita tito'y palayo, maray. Ay, napandala ang nag-swimming, maray. Ay, isumo lagayam, Ay, amangan kunak no kayat mo ti agkapi, maray. Agtimpla ka laang di tata agkapi ka. Kabayatan di pa nagsarsarita ta. Anda kami nanang. Kumusta nga ti swimming yo, anak ko? Nasaya at latamod nanang. Nag-enjoy ka kadimo laang susi, anak ko. Wen, auntie, adumot gayam ti bits dito'y lugar yo. Ay, uwan Ay, uwan gayam. Ni antiyo nga ibiyang. Kumarek. Hello, auntie. Agpalis kami pa ibiit nanang. Ituloy tayong tutiyag sa sarita inton madamdama. Sige. Okay laang. Agawaan niyaw, tanay, agawid mo tanyan tiyo nga ibiyang inton madamdama. Rumabi mo nga minay. Addaman ti madlaw ko kan ni auntie Ibiang, Elmar. Anya na dyan? Sa bali ti pa nang kita na kanya kitay. Ay nawaw. Kasano sa bali, pagad. Diyak man na mo, ngam sa bali ti riknakin ko na. Gagangay na lang siguro. Tayo talang nga nagkita kayo. Nga ta? Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Ay, diyak maliklikan. Nang runa pa'y kat mariknak sa bali ti pa nagkita na kanyak itay. Kabayatan ti pa nagsarsarita yo. Di ka madanagan. May ruwam kanto kanya anti ibiyang. Nakita mo ti asawa ni Elmar, Jerry Lakay. Well, Mike, bakit? Nasalaw ko ida di tadala ni din na minsan. Jak magustuhan day jay babae Lakay. Ay nawaw, si kaya tagdesisyon. Kasla di na mo ngamin amaw ti agsaaw. Amom ka day. Itay 15 minutes laang simango kada kami. Kalpasan na. Nagpupukmot iti silid na ni Elmar. Amangan might no mabain laang kin ka bakit? Oh, aniya ko mga iti pagpainan na. Italang ang nagkita kayo. Saan pa siguro ang nairuam di tao? Kahit kas di nga rudain. Ay, no siya klaang tikas tati manugang na pinagsasawa ka talaga daytan. Di ka man agpakalaing dita si kaibiyang. Nagsasao ka. Kunamla na sino ka perfectaw. Ang raman manugang ti kumarim pagparikutam. Ay nawaw ka. Ay Lakay! Sa di numanan tinangiduli na miti payong kau. Kita ang mitili ko ng tiridaw. Apay ngay nyalis wow! Siyak pa'y lang mo ti parigatang mamang sapaul. Saldino ti papanamaya. Iti ayan, damari Brenda. Ay nawaw. Anya manan karamito mi jay. Ay ke mapanak manon makiinistoryakin kwa na Di ka lang maumamay. He, kasta talaga Gagagay na lang. No mapan kay tayan ti kumarem. Di ka man agpakalaing ijayan. Nangruna kat dati manugang na ijay. Ang mga no kumpurmi manan ti isaw-sawang mo. Ay nakababain man. Maray, di mo makita ti manugang mo. Ay, aday ti silida, maray. Ay nawaw. Kasta ti aramidon na no adda diti balayaw. Agpupuklatan maray. Ay, uwan, maray. Managbabain mo ngam inakas kanyak. Apay mo nga minapalubusam ti kasta nga aramid na maray. Saan pa'y magamin anay ruam, maray? Manu alawas da pa'y laang dito'y balay. Oray no maray. Siya to pa'y iday. Ay, si kakiti mo, maray. Pudno mo maray. Imbis nga agpupupog iti silid rumwarkit day. Ta agsasarita tayo kuma. Ay, narigat, no piliton tayo, maray. Kas nakunak itayon.
Kaano laang idiimay da dito'y balay. Saan pa'y anak ka-adjust di tao, Maray? Ay, no, siyak ti si Kamaray. Ong takday ta a babae Sana mabalin kayak ti kasta agalad ti may sa manugang, Maray. Nangag ko tinagsaritaan nyo ka ni Auntie Ibiang itay, nanang. Kay, jak magustuhan ti kas di arumrumar itingiwat na. Talagang awan preno tingiwat na, nanang. Jak man amo ka ni Ante manak ko. Sapay ada ni Susi iti silid da ka ni Ading mau. Day tangarod, nanang. Sigurado anangag na tinagsaritaan nyo. Sapay nagpipigsa ti sa uyo itay. Amagan kunak no agober tingkmet ti ipag mau anak kaw. Kasaritak to yung madamdaman, nanang. Ipalawag mo ti amin kenkwana, anak. Wen, nanang. Narigat mat, no dayta ti pagsakitan tinakam na. Ay, ni Antim Ibiang to mga men. Di na mo nga ikan ti prino, tingiwat na. Iso akagurgura dagiti manugang na atakas na. Apaan namat ngamin amin ida. Surwan na kay paikit din iti sana nasayaat. Di na maawatan ti kunada nga agad adjust pay laang di tao. Kastakmat lang idi kas asawa mi kanila kay kunanang. Numabalin sa anak kun arumrumwar. Ada kamat gaya man elmarading ko. Nasapa ka nagawi dita Wan manang, nasapa ngamin analpas ti trabaho mi. Ala, agtugaw ka pa itaday bagakken ka. May papanitan niya, manang. May papan itinagsaritaan da nanang kani Auntie Ibiang itay. Nangag ngamin ni Susi. Kat amangan no isupay ti pakaupayan na. Anya tinagsaritaan da? Imay ni Auntie Ibiang dito'y balay. Kat nagado asa sa una. Apay ka nung agpupupok tinobyam iti siledyo. Anya? No siyak ti sika, inong takon ada dya a babae. Kunanan tupay ka ni nanang. Tasuruan na matan ni nanang iti dakas. Day tangarod ading ko. Iso akagurgura dagiti manugang na takas ta ti ugali na. Kita, uray may sa awan mayat ang makipagnaed di tabalay da. Ay, uray siyak mat no kasta lang ti galat ti katugangan. Ano usak lang ati agnaed iti kalapaw. Ipakaawat mo to amin ka ni Susi. Siyak kumati makisarita ken kuana. Ngam simang pet kamatan. Iso asikalatan ading ko. Pasensya mo ni Auntie Ibiang Susi. Amo ka nasaktan ka kadagiti insawsawang na. Hangam kasya talaga rejay. Wen, san mo't kit di ani nanang tinangibaga iti kasjay. Ti kumari na mo't. Talaga nga ugali ni Auntie Ibiang ti kasjay. Awan preno tingiwat na. Isumot lang ti may sa ama kagapo, no apay nga adayo tirik na dagiti manugang na kinkwana. Nagsasao, kunamlan asino. Ay no kasta, adamot gaya man manugang na. Wen, adamot ten dua manugang na. Iso na lang, tawan kaalaan na. Kasanukat kanayon nga ungtan na ida. Uray simple la abanag. Ala, kaasimot dagiti manugang na ano kasta ti ugali na. Ay buwan Iso nga uray dakkel ti balay da. Awan mayat ang makipagnaed ka dakwada. Anya dinadamag ka, sika, Ibiang. Manya maninday taan na damag mo ay alakay. Pudno ka day, asog-sog-sugam ti kumarita, tapnoong tan na ti manugang na. Ha? Ay nawaw, wano saan lang ti sungbat ti saludsod ka, saan kat, ha? Sika, di mo lakay. Friendly advice laang mo dajay Friendly advice. Sorsorwam kit di iti dakas at ikumarem. Kasanaw, nuguraan mo't lagi ti manugang na. Saan mo lakay? Wano, anda nalimad nga apal mo iti kumarem. Iso kayat mo nga apaan na ti manugang na. Tapno agpada kayaw akagurgura dagiti manugang yaw. Ada ka ang gayam dito'y ruwar, Susi anak ko. Wen nanang, agpaangin akman mo't. Ay wala, mayat dayta. Mabalin ko ka diti makikatugaw anak ko. Sige lang nanang. Day, mayat dito'y pwesto ma.
naangin. Unya rod nanang, presko nga agpaiso. Kahit kumusta ka matan dito'y balay, okay ka kadilaang. Saan ka mais-stress? Ala saan mo't nanang, okay aklaeng. Sigurado ka kaday? Uy nanang, komportable ak mo't dito'y balayo. Ininot mo't laeng ang makaadyasak. Ay ka nasaya at ano kasta anak ko. Di ka madanagan. Agad just kami mat para ken ka. Takasta talaga tibiyag. Nang runa ket santay mga agpapada itinaggapuan. Adalata nagdudumaan tayaw. Agyaman ak unay tamaawatan dak nanang. Kitaam da susi ka ni Nanang Elmarading ko. Ay, ban ngagpaiso. Mayat ti kakatawaan da iti sirok ti mangga. Itay pailaang dagita ading ko. Nasaya at damot gayam kaninanang manang. Wen ininot mo't anagadjas ni bakit mo. Naimbag tasaan nga inaramid ni Nanang ti kamali nga advice ti kumari na. Ngamin, no inaramid na dayjay, ay awanan ang mga nuguraan mo't dagiti manugang na. Day tamot ti kayat ko kaninanang. Saan analaka ang maimpluensyaan ti sabali a tao? Sa dino ti papanan nyo nanang? Ay, mapanak makitsindanak kong. Apay ka day. Mabalin ka diya sumurutak? Ay, awan ka di tinapatag nga aramidam. Awan mo't ket di nanang. Ay, sika no awan aramidam, di sumurot ka. Mabitlaang nga rod nang tagpelesak. Sumurutak, tapno adamot laang kadwayong nga agbagkat. Ay, naagyaman naklaunay nakaw. Mala, agpilis ka nga rudan, taurayang ka dito'y ruar. Na. Damari Brenda kenti manugang na tilimabas lakay. Na, sa dino ka na, ti papananda. Nakita ka kinasaritam itay idakay. Mapanda ka na makitsinda. Naimbag na pa'y. Nasaya at tilinangindang agkatugangan. Hindi na minsan mayat ti saritaan da iti sirok ti mangga. Ita, nagkuyog naman na makitsinda. Ay, umapalaksan lakay. No nasingpit ka kumamad ka nagiti manugang mo, di mayat kumamad bakit? Ada kumamad ka inistruyam kan kadwam a makitsinda kasi ti kumaraim. Awa mo nga rudan, takay kaya damutan ti agnaod iti adayaw. Di da kaya ti agnaod dito'y balay. Talikliklikan da ka. Adda nga min pagkadimunyum mo no daduma. Unget kalaunget pimaan. Ay nawaw, kaya kulaang may nga ramidin da no anya ti hustaw. Normal laeng ka nagiti manugang ti agbaen. Nang runa no damdamo da. Narigat mo't pilitam ida sumangukin ka. Wano iti sabali at tao no saan da pa'y akomportablay. Talaga nga umadayaw o tirik na nakin ka no kasta ka abakay. Mari Brenda, naimbag ka pa'y. Ay, nawaw. Naimbag mo't asasawa, Mari Ibiyang. Naimbag ka. Nga may nasaya at tilinangin nyo iti manugang mo. Nanang, kunad na paikin ka. Huwag matamaray. Mayatan ita. Ininot matan ang nakapagadjas, Maray. Ay, umapalak o naikin ka, Maray. Na, anya kumangay ti apalam, kadama doa manugang mo, Maray. Adangag paisaw, angam adayo mo tirik nada kanyak, Maray. Ay, wala. Talaga nga umadayo tirik na dakin ka, no di mo mat idatratwan anasaya at Maray. Anos, kan pa nakaawat lang ti kasapulan ti tunggal maysa. Tapno sa antay nga agpapada, Maray. Ay, siyak man ti agpa-advise kin ka, Maray. Ay, anya nga tati kasayaatan nga aramidag, tapno agsublay ti kinaimbag da kanyak akatugangan da, Maray. Ay,
Mapan mo ida sarong karan amaray. Di mo ida ungungtan, numabalin mo't amaala iti nasaya at asaritaan. Kang runaan ti amain, tratwam ida anasayaat, tapno di da gumurakin kamaray. Imposible ano di da kapayla awagan iti nanang, no nasaya at titratom kadakwada maray. Nagadaw na prutas kan nating dagita bakit? Ay, pasarabok ka dagiti apo ko ken manugang ko na itaw. Ay nawaw. Itaman pa'y alalagip baw. Wain, tao mapalak ngamin ken ni Mari Brenda lakay. Sweet dalaunay iti manugang na. Kaya't kumutakas jay lakay. No nagbalin ka kumaanasaya at kadagiti manugang mo ide. Di sweet damat kumakan ka ita. Adda kumamot kain inistorya miti sirok ti mangga di tarubayan. Alawan. Aramidot nga rod ti amin. Tapno agsubliti na saya at alinangan may lakay. Uwan ano mapakawanda ka pa'y. Di danto pa'y kayat kag na di ti balay. Ta nalabos mo't piman ti palagsasaom kadakwada iday. Dahil tangiwat mo nga awan preno na tigapuna apakay. Ay, sa baliitan lakay. Nagbalbali wakaon. Aramidot ti amin akabailak. Tapno mapasamak day talakay. Ipadas mulat taa. Paikam ngamin iti preno tangiwat mo. Tapno saan akum kumpurme kilawlawatan na bakay. Ay, nawaw! Di tay labsan ti agungat wenno agsao iti dakas iti pada tayo a tao. Tapno di tay mapasaktan ti riknada. Amangan ngamin no isuntumeten ti pangrugyan nga umadayo ti riknada kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.